حديث نمر فجيس كيسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه الحافظ ابن ماجة في سننه والرياني في مسنده والطبراني في الأوسط وفي الصغير بسند صحيح رحمة الله عليهم رحمة واسعة من حديث ثوبان عليه من الله رضوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعل اللهن عز وجل هباء منثورا. لأعلمن أقواما من أمتي أنين كن نم بيكاجي رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم أرمتكم بيكاجي قياك يا مادا كروفن بحسنات تلتوونين غاروونين غاري متبر غاري هدودان غارين سن فكاتا أكا غار غموجيتين دفني أما هاجن غار بدنو أغرتني وبليان كي يغدين سا أكم غاية آية سندرن هاغد ديسو غار إبرستمال غاية غاري إبرستبر كيلو متر إبتوكو دجي تنكيس غدي جان ساينسين أمانتنا أدادي تتاتي دلقا غرغدو تناني يوم القيامة رفاجي أرمتكم بيكا رسول ربي صلى الله عليه وسلم دلقا أكا غاران كي تويتسن أدي تتاتي سن الله جل جلاله dukkee facaate godha dukkee facaate haba'an manthura akkana man daleene godha yeroo kana thawban alayhi min allah ridwan ya rasul allah ya irgama allah sifhum lana jarakana nu ibsi jallihum lana enyu akkatan isan kun ni bifeesi kay la nakuna minhum akkanu tinkun isanir rahintani wa nahnu la na'lam halanu tinkun himbenen akka jarakana dalaga gari kana dufani dukkee facaate akkanu rahintani ما يا إرجما ربي إسان كانوا نوهمي جنان قال صلى الله عليه وآله وسلم إنهم إخوانكم ومن جلدتكم إسان كن أبليان كيساني ومن جلدتكم غوغا كيساني رايجتون غوسان كيساني إسان كن يأخذون من الليل كما تأخذون صلاة واجبات متي بركة صلاة جلكم جرّي أكنت ربين إسان تكيسكن صلاة واجباتي متي ليلي صلاتني مش ليلي تينية إشائي بو دركامو لا وبليسو لكي بو ساعة جها تربة ليلي كاني تي ليلي صلاتن أكما إسين قودا هالكرين راك أبدان تي إسانيس قودا هالكرين راك أبن ذكرين تهو درسين تهو قرآن تهو صلاة تهو أكما إسين فرطني تي إسانيس فرطني ولكنهم قوم إسان كن أكنا هاجن أرما جيبر إذا خلوا بمحارم الله يروا ورب جل جلال ربي حرام قدي وان وسن بك رب هندبرنا جيسا يروا دفن انتهكوها نيجي ربين غبا كينيا أكبر يجتي كيسا كينيا سندرن هابر يجو غبرن إساف الدرت الدنيا في آخرت ربي نقاني سني يروا غلغل سينسن أكوالين جنة بر غندي كنشوها واي فاي مي فيلم فقطها صلى الله عليه وسلم فيلم فقطها سن هداما صلى الله إنما شير سيقول السوشيال ميديا رتي ليلي صلاتان سنجيبر أجلك الله مش صلاة واجبة يوم القيامة هباء منثورا دلقا دليدي أكنا من دليني سرا قدا إيمان وفي تيفتشورا وبلينكي bakka fitnaan jirtu labbaa galuu dhabu asa walaalleemi labbaan galin saahiba xurii wasaqa waan akkana obboleessoo waliin beeytu maal walirraa goota saahiba akkanaa waliin iimaana keenya wanni laaffisu obboleeyyan kiyya ka islaama maaseeta cubbuu hojjechuu irrataa dhufa fi ammas laafintii iimaanaatirraa takkatamii ni beeytanii diliin tun xiqqoo jaanii tuffachuun diliin xiqqoo jaanii tuffachuun akkuma rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam orma tokko laga keessa jidduu lagaa ta'anii agarre biddeena maraqa affeellachuudhaaf kunis obboleeyyan kiyya qoraan takka fideetu dhufa kaanis qoraan takka fidee dhufa kaanis qoraan takka fidee dhufa qoraan takkichaan tun yeroo nu cufaatu amma yoo finne qoraan hedduu takka hin finnu inuma distii guddoo bar aruusa godhuu dandeenya moo kam akkasii je arraan tana tun xiqqoodha oduu jettu tun xiqqoodha maal qabdi boo maal qaba boo ijumaaniin laalee bar maal qaba boo keefumaan jeeni bar maal qaba boo silkii wal jijjiiranne maal qaba hay buna wajji dhuuna bar hay kaaffee dheeniituma bargar wajji nyaannaa bar maal qaba boo arraan tana yoo kutaa qabanne maal qaba baafatte gaa
yeroo akkasitti xixiqqoo walitti qabamtee dhufte isin halaaktii nun jaan jaalowwan kiyya islaama dilii xiqqoo marree laa eeysi xiqqoo fi guddoo isiituu jaalowwan kiyya islaama maaliif guyyaa nama fuute dhabama nama goote roobi guddaan jaalowwan kiyya asitti nu cufaatu hin dirmannee fi warra dirree dawaa bara rooba dhaphiisaniitu galaana guddaa san ta'ee dhabamsiise mokam ibiddi guddaan kun barka dhufe qaanqee xiqqoo sanirraa bar gaarri guddaan ammaan tana agarru bar cirracha xiqqoo dhagaa sanirraa akkasii walitti qabamee gaara guddaa kana ta'e bar yoo aqila taatanis suldi qarshi marree yeroo walitti qabatte bileenara tasiitaatu isiisanii bar jaalowwan kiyya dilii xiqqoo guyyaa jettee tuffachaa dhufte gaafa guddatte daaraa nama gooti ammas imaanii namaa laaffachuurraa maali ni beetanii dalagaa gaarii abootun humaa xiqqoodha jedhanii tuffachuu laa hin tuffatiniin tajannata sinee xumbeeytu keessaa'uu namni muslimaa oduu beenumoo في المتفق عليه انت لقمنا اجلكم الله والعياذ بالله حيوان اسين سري بشان اوباستي جنة سنه هاي دوري نمني كن دلغاتي او كمي دلغاتي او جي كمي تفت حال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الامام مسلم في صحيح رحمه الله واكرم من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق لا تحقرن هنتفتني جبر من المعروف وان جال لربي كيست بكماته هنتفتني شيئا وهي تكليوته ولو أن تلقى أسوق النمو تاتلدا أخاك أبليسك بوجه فولان طلق دريراتاتين يرو أبليسك أغرتو السلام عليكم ورحمة الله كم جرت فياك أبدني بدأنا غمچودا انتفتني تنجتو انتو إن بيتو وان جنة سنيتو ati hajji marree eeda hajjii keessa ri'aayaa da'waa keessa garsiifannaa hadiisa akkasitti hafate akka namni itti si faarsu garuu tana yoo rabbiif assalaamu alaikum seexayya hin tuffatinii ammas jaalawwan kiyya imaanni namaa laaffachuu irraa tamini beetanii wallaahi rabbii beekata nu keessa irra hedduun keenya dabaru lubbuma ofiitiif jiraachuu balicheelimuutu ammaan tana anummaan haa arkaddu anumaaf haa dabartu obboleessoo Iraq rakkoo keessa jirti maal wali qabna boo an raahattiin hin jiraami Suudii keessatti obboleeyyan keenya yatiima ijoollee xixiqqoo meeqaatu hidhaa jira nutti dhaggeeffamuu dhabu biyya Burmaa keessa jaalawwan kiyya ka islaamaa obboleeytii xiyyaa fi obboleeytii teessan nama dhalaa kum jahaatam itti taphatame maaltu naan gayyan Filistiin akka itti jirtu ليلي كاني سجودة كيست يو ربي كدچو بانف ورب الكعبة إيماني كينيا والله فاته في سنجا مالك جيغا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المتفق عليه من حديث نعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل المؤمنين في تواديهم وتراهمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالساهر والهم سفتي مؤمن توتا جيبر والجالتشو كيست وريف غرا لافو كيست أما اللي غاري دان ولرد الديبو غاري توجت وبلسي كي غاري أكنا غاري ولتي هجتشو إساني كيست أكا سفك آمتوكو تي جيبر نشوفك آمتوكو obboleettii teeti biyya Suudii keessatti tahidhamte ilma keeti mucaan xiqqaa sanni agartanii meechee sooshaal miidiyaa irratti obboleessa keeti ilma keeti akka qaama tokkooti isin iza ishtakaa minhu udwun qaama sanirraa bar yoo qaamni tokko isa dhukkube dhukkubni nyaleen tun yoo isa dhukkubsate akka qaama tokkooti qaamni kun cufaatu wal yaama maalitti wal yaama leeydaa fi qaaxiraa bulutti wal yaama obboleeyyan kiyya yoo ilkeen isin dhukkubde galgala rafuu ni dandeessanii obboleettii teeta achi akkasigaa hin rafuu'a aboonni jirta numa jirra deemu jirra nyaataas numa nyaanna garuu dhukkubsa taana maaliif obboleettii tiyya namni meeqaa hidhaa jiraas yoo isaaniif hin jiraanne lubbuma teenyaaf ani maal nageettiin jira bizinasni kiyya nagarru tooppiidha obboleessoo yoo taane warabbil kaaba raahaan jiraachuu maltaa takkaanoo isinitti himata naqarriin foonarraa qaba ballina keessa jiraachuu malta mana viillaa keessa jiraachuu malta garuu warabbil kaaba jiruu kabajaa qabdu hin jiraattu
du'a kabajaa qabdu hin duutu xiqqaataa taatee duutaa billaa keessa jiraachuu maltu namni muslimaa lubbuu isaatiif dabaree nama biraatiif nama jiraatuun isiniin jaa imaanni laaffachuun waan kanneeniitu nurraa laaffisaan isiniin jaa ammaan tana eegaa akkana beene egaa imaana keenya kan maaltu jabeessa egaa haasawni kana ta'uu qaba gaa egaa boo imaanni keenya jabaatee kabajaa duraan qabnu san gootummaan teenya san ibaadaa keessatti mirqaana yookaanuu eega ramadaanni baatii sadii akka duraanii sanitti akkamitti deebisnaa waan jettu tana khuxubaa gubbarratti wajjilaallaan isiniin ja'ati yoon hin dhugaa qunname Allah harraahi yoon dogoggore hammeenya nafseeti yaati fi sheexaana raahi karaa bareedaa kana isin yaadachiisee an itti hojjechuu dhaburraa Allah hanin tikfama